Carlo, María es con otro hombre. ¿Qué? ¡Ay! ¿Quién es él? ¡Ay, caramba! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No, Carlito, por favor! ¡No! ¡No! ¿Qué? Por favor, Carlito, te quiero mucho. ¡Mátalo! Gracias. Madre mija, to je čisto preveč drame zame. Ob obletnici strelskega napada na škofijski klasični gimnaziji se spominjamo grozotnega masakra. Dijakinja Annalina Lenarčič je svojim sošolcem grozila z nerf pištolo in jih silila k večglasnemu petju. Besedo predajam Zari Biloslavo. Pozdravljeni, danes smo tukaj na kraju zločina, kjer obeležujemo obletnico napada z nerf pištolo. Z nami je storilka sama, Annalina Lenarčič. Ob tej obletnici napada z nerf pištolo bi se rada vsem udeležencem opravičila za storjen napad. Ampak še vedno ne razumem, kako lahko dihate med frazami. Dovolj, hvala, vračamo se v studio. Z nami je tudi priča napada Manca Strel. Ja, ta izkušnja je bila zame zelo traumatična, sploh ne vem, kako bomo mi naprej zaživeli potem. Čeprav je od napada minilo že več kot leto dni, udeleženka še zmeraj globoko žaluje za svojimi sošolci. Liza je bila napadena, zdaj sploh zapiskov ne dobimo več od njih. Kake so to reklame, no? O, glih film se bo začel. Vodka Martini, shaken, not stirred. Boy, if you don't get Alo, odprite!
Hi.